Tumezioni tumelea msingi mpaka siku ya leo. Haleluya. Amen. Amen. Hata tuombe wale wako pamoja na Laurence wanaweza muingiza hapa kanisani. Bibi harusi aingie kwa haraka. Ya. Mwami Yesu turagushaka kuko ubana natwe muri gahunda zose bigaragaza nk'Imana kandi ukomeza kugaragara muri ubu bukwe burangwa muri byishimo n'umunezero wo gutekereza amasezerano y'abana bacu ubashe gusohoza uyu munsi asane kubikoze natwe twakomeye amashinga Imana ikoze rero bitangaza izina rya Yesu. Mike hasi mwese mukae chini. Bwana wetu Yesu asifiwe. Amen. Tunashimana muri iki gitondo kuko iduheshe kugera hano. Tunashukuru Mungu asubuhi ya leo kwa kutuwezesha kufika hapa. Imana yatugiriye neza. Mungu ametufanyia mema. Abasha kutulinda twese. Ametulinda sisi wote. Tukaba dusoje kuri uyu munsi. Na ndiyo tumefika siku ya leo. Umuntu arategura ariko Imana nishira mu bikorwa. Mungu anaandaa lakini mtu anaandaa lakini Mungu atimiza.
kuko twabiteguye none Imana ikabidushiye mu bikorwa. Kwa kuwa tumeandaa lakini Mungu pia akatimiza. Twalizamurira amaboko Utukufu ni wake Mungu. Haleluya. Amen. 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 Kwa hiyo mkuja kunisaidia twende tukiwapokea wageni. Amen. Amen. Hari umuryango wacuje ubukwe. Kuna familia ambayo imekuja ama ameleta bwana harusi. Nibo bateguye ubukwe. Wao ndio wameandaa harusi hii. Abavyeyi ndetse n'umuryango wa Musingi. Wazazi hata familia yake Musingi nibo bateguje ibirori dufite kuri uyu munsi. Ndio wameandaa sherehe ambayo tunayo siku ya leo. Rero kuba barakoze iki kintu, kwa kuwa kama wamefanya kitendo hiki, reka mbakira mwitore. Acha nianze hapo nikiwakaribisha hapa kanisani. Amen. Amen. Familia tuje ubukwe mwazamura ibiganza tukabiyegereza. Familia bwana. Haleluya. Amen. 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 Tubahaye ikaze rero bavandimwe. Tunasema ni karibu ndugu. Mwisange muri iki cyicaro mwateguye. Mujikute kwa cyiza kitubereye mu byukuri. Na tena natufaa kwa wakati huu. Imana ibahe rero. Mungu abariki sana. Mwiyumve. Isikie. Iri bukorwa hano vyose. Kazi yoyote itendeka hapa. Tubifatikanye kuko mwabiteguye. Tukuja kufanya pamoja kama vile umeandaa. Tunezererwe uyu mwanya. Tufurahie nafasi hii. Ubundi mu bukwe. Kwa harusi. Reka mvuge hari mu bandi magambo habaho kumwenyura no guseka. Vile watu wanacheka kidogo wakifurahia. Nabwo ngo hari itandukano hagati yo kumwenyura no guseka. Kuna tofauti ya hiyo mambo mawili. Wamwenyuza ni iminwa gusushaganya gaki wakubonye gaki nuzumva ko wamwenyura. Kuna mtu anaonyesha furaha lakini bado kama atacheka. Uwasetse na yule amecheka kabisa. Muzitsa iziboneka kiriya kishigo cha nyuma. Kabisa anaonekana amecheka kabisa. Uyu munsi ni ukuvuga ngo turaseka. Siku ya leo tutacheka hadi kiriya kishigo cha nyuma kiboneke. Mpaka kabisa ionekane leo ni furaha. Bwana sifiwe. Mfanya vizuri. Guhana gahunda mukayubahiriza. Kusikilizana kwa mambo ya programu na matimiza. Turabashimiye cyane. Tunasema ni asante. Tugiye kubiyegereza muri iki cyicaro. Tutakukaribisha nafasi hii. Mwiyumve kandi mwisa. Mujisikie kabisa. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Abako bose ni bahaguruke. Bwana wamesindikiza. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Tunaishi kubakira. Murakaza neza muri iki cyicaro. Tunasema ni karibu kwa nafasi hii. N'umuryango wa Musingi. Ambaye ameandaliwa na familia yake Musingi. Kugira ngo tubakira ahantu. Ili tuwapokee nafasi hii. Amashimesha abandi tubakira mu izina rya Yesu. Tuwapokee ni karibu. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Harabanyiri gikorwa nyirizina. Kuna wale ni ambao wameandaa kazi ama kazi hii ni yao pia. Abo nyine baduteranije umuzino. Wao wamesababisha tufike hapa siku ya leo. Bwana asifiwe. Amen. 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 Haleluya. Amen. Biravuga ngo hariya ngo kwigisha no kuhoza usinzi ifanye ukanezi kwa watu. Anaendelea kufundisha bila kugoma. Abahungu bacu nzababwira rero n'abakobwa ndaza kubivuga. Vijana wetu wanasema hayo. Kwambarira umugeni cyangwa umukwe. Kuvaa siku ya harusi bitandukanye na ya ceremony baza gutora miss. Ni tofauti na hiyo ceremony wakimchagua wewe msichana kwa hizo siku zake. Nukuba ngo munsi uko umukwe yambaye ni kugomba kwambara. Siku hii ya vile bwana harusi anavaa ni vile na wewe pia. Bishaka kuvuga ko uritwararika cyane. Kumaanisha lazima ujitoe pole pole kama vile alivyo. Ni umunsi special mu buzima. Ni siku ambayo ni special sana. Binashoboka ko nta binda zasa gukora birori bindi bingine. Wenda hata fanya harusi nyingine ama sherehe nyingine kama hii. Kuba ngo ni igihe cyose buzima bwe ilfa pour tout. Hii tu ni siku moja tu ya harusi hii tu. Rero uwo munsi tugomba kuba mu kidovya. Lazima siku hii siku ya mambo mengine kuingilia. Ari uwamba yagomba kwitwararika. Yule ambaye amevaa siku ya harusi. Ari twabamutashe tukitwararika. Na sisi ambao tumehudhuria harusi hii. Bwana asifiwe. Amen. Iyo musubuzi muryango wanyu mwana. Angalia nyuma msalimie familia yenu. Kila mwabasore mwe muramutsa abasaza n'abakecuru abavunwa. Turabiyegereje nabo muri iki cyicaro. Tunasema ni karibu kwa nafasi hii. Mwagize neza kuba mwambaye Musingi. Mfanya vizuri kwa kuwa mwasindikiza ndugu. Imana y'umujuru bamugisha. Mungu awabariki. Nimwike hasi. Tulie. Sindikiza Roland.
Amen. Amen. Ndabyo narakuvuga nabivuze kugira ngo mwese mujumvire rimwe. Haya ambayo nimesema nyinyi wote mkuje kusikiliza. Nagusaba rero kwambara ukikwiza. Lazima uvae vizuri kabisa. Wambare wikwiza. Uvae vizuri kama ilivyo. Ninavyo biba bigukwiriye. Na ndiyo hayo yanakufaa. Kuko wanaherekeje umugeni. Kwa kumsindikiza bibi harusi. Tubahaye ikaze rero muri iki cyaro. Tunasema ni karibu kwa nafasi hii. Muhindukire musuhuze umuryango. Muangalie nyuma mwasalimia familia. Musuhuze rwose n'umutima mwiza Imana baho. Salimia familia, Mungu abariki. Tubahaye ikaze kandi nimwike hasi Imana. Tunasema ni karibu mwikae chini. Na mke wake wasimame. Amen. Amen. Uyu munsi hari inshingano mugiye gusinyira hano. Siku ya leo kuna kazi ambayo mtakuja kukubali ama kusaini. Kwa hiyo aho usinyiye wundi irya sinyatire yakagombye kuzasinya. Pole na nyingine signature. Ariko iyo ugiye gusinyana umunsi wa none ambaye mtasaini leo takizayisimbura. Hakuna kile kitaibadilisha. Sinzi nimba munumva pare na mare. Sijue kama umenisikiliza. Wundi takizakura isi. Hakuna kile katosha hii signature hapa. Rero turabishimye. Kwa hiyo tunafurahia ururugo mujaye hii familia ambayo mmezaa ruburwanye mutwara ku mutima. Ni familia yenu mtaibeba kwa moyo wenu. Mumenye ko biriwe nuko baraye. Mjue wameshindaje wamelalaje. Progression yao yose cyangwa se mukubaho kwao. Kwa maisha yao mugomba kuba mubana nabo. Lazima muishi nao pamoja. Ntabwo ari uyu munsi gusa kuja inyuma yabo ngo. Si siku ya leo tupenda nyuma yao pekee. Nkaba wenda atari cyo babisobanuye. Wenda kama hayamaanishi hivyo. Ubundi ugupareniye ukwemera ngo ndamuhagararira. Yule ambaye anakuwa mzazi wako arakuramplasanya araba abamu. Anakuwa hapo. Nicho byita guparena. Ni vile amaanisha hivyo ama kuwa mzazi. Ni papa par la loi. Ni baba wa familia hiyo. Ni so mategeko. Ni baba wa sheria. Rero muzegere abana mujaye kabite gutyo. Lazima ukaribie watoto ambao wamezaa leo. Zabagira inama uko bigomba. Wapatie shauri kama ilivyo. Muzabera bajaye koko. Mkwe wazazi kabisa. Iteraniro makoma mashi tukabakira mu izina rya Yesu. Kanisa makofi kwa kuwakaribisha. Amen. Mikae chini. Uyu munsi nuwane. Hii ni siku yenu. Mwanya muto muraje murahira. Muda mdogo mtakuja kwa hapa. Usibye no kurahira murarambikwa ibiganza n'abashumba barahanga. Kwa hapa mtawekea mikono na wachungaji. Ntabwo ibyo bakora bikora ndabyitike babikora bakina. Yale ambao wachungaji wanafanya si mchezo. Babikora ari kugira ngo bakomeze ibyo mwatekereje. Wanafanya hayo wakiendelea kutia nguvu kwa yale umewazia. Rero turabiyegeje muri teraniro. Kwa hiyo tunasema ni karibu kwa sherehe hii. Mwagize neza gutekereza ubukwe. Mmefanya vizuri kuanzia harusi Bamugeje kuri uyu mwana. mpaka siku ya leo. Karibu muri teraniro. Reka sabe. Tunasema ni karibu kwa mkono wa Yesu. Tubakira mu izina ry'Imana. Makofi tupokea. Bwana rero bashumba beza tubahaye ikaze. Kwa hiyo wachungaji wazuri tunasema ni karibu. Reka mbasane mwanze mwezejero. Hata tuombe wachungaji wakuja kusimama tuwakaribisha. Wachungaji ambao wako miongoni mwetu wanasimama. Bashumba beza tubahaye ikaze. Wachungaji wazuri tunasema ni karibu. Kuba mwatanze umwanya wanyu mukaza hano. Kwa kuwa mmepeana nafasi yenu mnakuja hapa. Mwahaye ubukwe akagaciro natwe muduha agaciro. Mmeona kwamba harusi hii ya dhamana sana. Ndio kuguo mwanya mwaduhaye. Kwa hiyo nafasi umetupatia. Tunanyekea mbele zenu. Tubahaye ikaze. Tunasema ni karibu. Mwiyumve muri teraniro. Mlisikie kwa sherehe hii. Ikorwa giye gukorwa hangaha. Kazi yote yafanya hapa. Nimwe mugifite mu burenganzira. Nyinyi ndio mna kazi hiyo. Ni namwe mugikora. Na nyinyi ndio mtaifanya. Mutahabaye tujakorwa. Kama hamuko hapa haiweze fanyika. Yakwitwa ikindi kintu. Inaweza itwa kitu nyingine. Ariko kuko muri hangaha. Lakini kwa kuwa mko hapa, buritwa ubukwe bwa Kristo. takuwa ni harusi ya Kristo. Ubukwe bw'abana b'Imana. Harusi ya watoto wa Mungu. Imana mu ijuru ibaduhera umugisha. Mungu wa mbinguni aendelee kuwabariki. Ikaze Imana. Karibu sana. Teraniro mwakoma mashi menshi tubakira. Bwana asifiwe. Amen. Kumwihariko shimiye abakwe bubahirije isaha mu buryo shimira cyane. Binafsi na washukuru sana bwana harusi.
bangiriye neza kuko bwahirije igihe. Wamefanya vizuri, wametimiza wakati ama muda wetu. Ibyo dukora byose turabikora dutuje. Yale yote tafanya kwa upole. Kuko ndazi neza amasaha araza kugera twarangije kare. Wakati kuja kufika kama tumekamatisha kabisa. Familia rwangu turamuze kwitegura ko bijanye mutari buvuti ntayo tubashije. Familia yake rwangu turamtakuja kufanya mambo yenu kabisa pole pole na tena vizuri. Kuko abakwe batugiriye neza na bageni babuwe. Kwa kuwa bwana harusi na bibi harusi wametimiza masaa kabisa. Amen. Amen. Reka sabe Maskwaya muze mtambuke hano. Ataniombe Maskwaya mpite hapa mbele. Indirimbo imwe. Nyimbo moja. Hanyuma tuze gushira ibindi bikurikira. Baadaye tuendelee na programu zingine. Ibyo nkore ni byiza, umutima wanjye uguwe neza mwami. Ibyo nagusabye mwami nicyo unkoreye, ushimwe kuko wumva gusenga. Ntabwo nabona icyo nakwitura. Ibyo unkorera biranezeza. Ntabwo nabona icyo nakwitura. Ibyo unkorera biranezeza. Mu kuboko kwawe hari binezeza byinshi. Nanjye nzahora mbigushimira. Ukuboko kwawe hari binezeza byinshi. Nanjye nzahora mbigushimira. Ukuboko kwawe hari binezeza byinshi. Nanjye nzahora mbigushimira. Ukuboko kwawe hari binezeza byinshi. Nanjye nzahora mbigushimira. Turabibonye ukuboko kwawe Yesu. Ukuboko kwawe hari binezeza byinshi.
mikononi mwako Baba yo, mikononi mwako ninayo furaha tele, nami daima nitakusifu. mikononi mwako Baba yo, mikononi mwako ninayo furaha tele, nami daima nitakusifu. ukuboko kwawe mwami, ukuboko kwawe alinezeza nanjye nzahora mbigushimira. ukuboko kwawe alinezeza, ukuboko kwawe alinezeza nanjye nzahora mbigushimira. Sisega niho tujana. Bwana sifiwe. Amen. Aho nono izuba si vyacu sitegeka. Instrumenti si zetu hatuziongozi, Bitegekwa nyene nuko byabaye. naongoza vile tu, Ariko amajwi yacu arasanzwe. lakini sauti zetu itakuja kuwa vizuri. Nitujana twese Tukikuwa pamoja sisi wote byadufasha. itakuja kutusaidia, Kuko ibi ngibi twabivukiyemo kwa kuwa hizi hatujazaliwa tuko nazo, iterambere gusa rigezeho. maendeleo tu inafika hapo, Ariko kuva tuvutse twavukanye amajwi. lakini toka tuzaliwe tumezaliwa na sauti. Nage twavukanye ibyuma mu kanwa. Hatujazaliwa na hizo instrumenti kwa Ko kinywa, ubu bitugezeho. sipokuwa ni siku hizi tuko nazo, Ariko umwanya bicecetse twe tukwiriye kuvuga. lakini zikisimama kama haziongezi Kandi tunaongea, twishima na tena tunafurahia, kandi tukavuga neza. na tena tunasikia vizuri. Ubuzima bwa mina. Amen. Ufite agapfukamunwa twinjiye Yule ambaye kona kuba ufite umugozi ne batuzirise kure utubone mu maso hano tata turi mu kanisa ari wabari kujariya ndabona imapa hapa ni kanisani, hakuna shida. kuko itakanwa Vile kandi tubasakaho yendwanya ariko twese na mahoro ya Kristo. sisi wote ni amani ya Mungu. Sawa. Asante. Yabaye. Kandi saba tunakoresha. Reka tusome ijambo ry'Imana. Hata tusome neno la Mungu. Kitabu cy'Itangiriro igice cya 27. Mwanzo 1:27. Biravuga gutya ngo Imana irema umuntu. Mungu akamuumba mtu ngo agire ishusho yayo, afanane na yeye, afite ishusho y'Imana, akifanana na yeye niko yamuremye, vile ndivyo ameumba umugabo n'umugore, bwana na bibi, niko yabaremye. vile ameumba. Subiremo. Endelee tena. Ijambo ry'Imana ryavuze gutya ngo Neno la Mungu lasema Imana irema umuntu Mungu akamuumba mtu ngo agire ishusho yayo, afanane naye, afite ishusho y'Imana, akikuwa na akifananishwa na Mungu, niko yaremye, vile ndivyo ameumba umugabo n'umugore, bwana na bibi, niko yabaremye. vile Mungu ameumba. Gushakana umuhungu abantu batekereza bakavuga ngo ni ibitekerezo by'abantu, Watu wanawazia kwamba ni mawazo ya watu, ariko ibi turimo ni ibitekerezo by'Imana. lakini haya tunafanya ama tuko ndani ya mawazo ya Mungu. Bakezi tarabaho. Mungu ndiye amekusudia kufanya hayo toka wale. Hazaza ibirori ki. Mungu amejua kwamba utakuwa kuna kwa sherehe kama hii. Igitabo cy'Itangiriro, Kitabu ya Mwanzo ni igitabo kivuga ngo kitabu ambacho yasema ngo ni umurima, ni kama shamba, ni umurima, ni shamba umurima w'imbuto nyinshi. iko ndani matunda, Ni ukuvuga ngo izo mbuto na hizo matunda ni zitangiza ikintu icyo ari cyo cyose. ndiyo zinalisha kila kitu. Igitabo cy'Itangiriro, Kitabu ya Mwanzo ni igitabo kivuga ngo ni igitangira ibintu byose. ni kitabu ambayo inaanza kila kitu. Kuva umwana w'umuntu abaho, Kwanza mtu akiua ama akifanya dhambi, umwana w'umuntu akora ubukwe bw'ubu, akifanya harusi kama hii, umwana w'umuntu habaho kuvuga imvugo zitandukanye, kuongea sauti tofauti, byose byaturutse mu gitabo cy'Itangiriro. hayo yote yanaanza kwa kitabu ya Mwanzo. Nicyo gituma Imana yerekana kuko Ndio maana Mungu anaonyesha kuva mbere isi itarabaho, toka awali kama dunia itakuwa ifite ibitekerezo byo kureba umugabo n'umugore. ilikuwa na mawazo ya kuomba bwana na bibi, Ntabwo ari impanuka cyangwa ari ibintu biterwaho gusa, sio ajali ama mambo cyangwa mengine iterambere rya none, ama maendeleo ya siku ya leo, ahubwo ni ibintu byariyo kuva kera. ni mambo ambayo yamekuwa toka awali. Bereze iyo Imana icyubahiro. Utukufu ni wake Mungu.
tuvuge ngo amini. Amen. Hariho bamwe batazaba y'icyubahiro. Kuna wengine ambao wapatia Mungu utukufu. Ukuvuga ngo twagizwe nuko Imana yakuremye. Ni kumaanisha hajaridhika na vile Mungu kumenya ko Imana yakuremye. Kama umekuwa umezika. Uri kose uyeze icyubahiro. Vile ulivyo ungempatia Mungu. Uri kose ukwiye kuyivuga. Vile ulivyo ungemwongea Mungu. Nani wale wose ukwiye kwita. Nafasi yote unamshukuru Mungu. Kaisi. Na tena unamwabudu. Imana irarema. Mungu akaumba. Ile mtu. Akaumba mtu. Kandi iravuga ngo tureme umuntu mu shusho. Akasema tuumbe mtu yayo. Kama vile anafanana Mungu. Ngo waremwe mu shusho y'Imana. Umeumbwa kama vile Mungu afanana. Gusuka ariko kose urasa n'Imana. Vile ulivyo unafanana Mungu. Hari abantu bamwe batazabanyurwa nuko bari. Watu huwa wadhike kama vile ameumbwa. Akaba ngo jewe Imana irakundema mwigeka. Wenda kama Mungu ameniumba ananiumba kama hivi. Pokea urakose. Vile tayari umefanya makosa. Imana uko yakuremye niko yabibo. Mungu vile amekumba ni vile ameona. Imana ikurema ngube muremure. Mungu amekumba kwa mrefu. Uzojwe n'ukuri muremure. Uridhike na hivyo. Ikurema ngube munini. Ama kwa mnono. Uzishima kuko ariko yakurema. Unamshukuru Mungu kwa amekumba. Hari abantu bamwe bavuga ngo jewe Imana ngo yenge kundema musiku ko yake. Watu wengine wanasema Mungu ameniumba lakini sijui ameniumba. Umwe mama moja yaravuye muri Shaba. Alikuwa anatoka huko Shaba. Yarabonye igihugu cha Shaba Mirambi. Ameona nchi ya Shaba vile ilivyo. Anaanza kuangalia kucha muri Mugasha. Walipofika huko Mugasha, azindutse alikuwa na safari ndangunde na zagapinda. Alipomaliza muda na gapinda, aravuga ngo akasema Imana ngo yaremye bya bihugu. Mungu ambaye ameumba hizo na wali kukuja kugera kuri gapinda na zagafanga nizi. Ilipofika hapo gapinda na zingine, biravuga ngo rekireke muheza abakozi nabo. Ikasema hata yati potea wafanyakazi wengine. Kugira ngo ayo barema nyine ngo bapfa guhinyanga kwa kurubira kwa. Wakafanya hivyo wakaomba tu vile wakaongeza. Imisozi zamuka n'indi Imana kwa bose n'Imana yagibisha. Lakini milima ya kupanda na nyingine shuka ni Mungu ameumba. Vile ulivyo ni Mungu ameumba hivyo. Ntabwo byavuze ngo ni Imana yashatse kurema abangaba ngo ugere kuri wowe ukaguhinyanga. Mungu hataumba huyu vizuri ama wapi vibaya. Wewe yarakuremye kandi kurema gusa. Imekuumba vile ulivyo. Iravuga ngo tureme. Ikasema tuumbe umugabo Bwana n'umugore na mke kandi ngo bagire ishusho y'Imana. Na tena afanane na Mungu. Ntabwo umugore bibi afite ishusho y'umugabo. Hana hafanani na bwanake. Ntabwo umugabo ama baba afite ishusho y'umugore. Hafanani na mke wake. Twese uko turi. Sisi vile tulivyo. Ishusho y'Imana. Tunafanana na Mungu. Ngovuga ngo amina. Amen. Ishusho y'Imana. Kufanana na Mungu. Nukuba uko dusa ni kumaanisha vile twese twatutse ku Mana. Imetoka kwa Mungu. Imana niyo yaturemye. Mungu ndiye ametumba. Imana niyo yaremye umugore. Mungu ndiye ameumba bibi. Ntabwo umugabo ari we waremye umugore. Si Bwana ameumba bibi. Kandi umugore ntawe waremye umugabo. Na bibi hajaumba Bwana. Imana yanyibarema bo. Mungu ameumba wote wawili. Tureme umuntu. Tuumbe mtu mu shusho yake. Vile anafanana sisi. Uwo munsi yaremye umugabo. Ndiyo siku ameumba Bwana. Akaumba na bibi yake. Uwo munsi ni kumaanisha siku hiyo. Iyo zishaka Mungu huwa anataka kugenda ikora ikintu. Inafanya kitu kwa kingine. Kugira ngo wowe utazabumva uzorebe ukundi Imana yagize. Yule ambaye asikia angalia vile Mungu amejaribu kuumba. Adamu alipoumba yarangiza ikamusinziriza. Baadaye na nana. Umugore yarasinziriye muri Adamu. Ni kusema bibi yake na Adamu alikuwa amesinziriye. Yaravuga ngo bombi barahari. Mungu alikuwa ameumba akasema wote wako. Abantu baje kula kukomanta makomante. Watu wakisema wakifanya hizo comment. Umugore ngo wewe muri uwo hasi. Anamwambia bibi yangu wewe uko watili mimi kwa juu. Yeye si watili. Wewe umugabo urumutwe nawe n'umutima. Wewe ni kitu na yeye ni moyo. Kandi kugira ngo umutwe ube n'umutima waruhari. Ili kitu ikuwe hata moyo ikuwe. Umuntu yarizi ko afite umutwe kandi akagira n'umutima. Vile Mungu alipoumba mtu alikuwa anajua kuna kitu na moyo. Imana yakurema ni kumaanisha Mungu aliumba. Ameumba wewe. Ngo habe umugabo kandi habe n'umugore. Amesema kuwe bwana na bibi. Ibitekerezo by'Imana. Mawazo ya Mungu. Ibitekerezo by'Imana bitandukanye n'abantu. Mawazo ya Mungu tofauti na watu. Ariko dutekereza twebwe. Kuna vile tunawazia sisi. Tutekereza kutariko. Tunawaza mambo mazuri. Imana kutekereza. Lakini Mungu alipowazia akasema mtu yani namara kubaho alipoishi babana ari babiri. Waishi kama kwa wawili. Yose alimo abantu babiri. Dunia nzima kwa watu wawili. Yali kule mtu umwe. Haingeomba mtu mmoja. Wabeho wewe. Hangeishi peke yake. Imana. Lakini Mungu. Kandi suku Imana yali kutiru. Na Mungu hakuwa na upweke wote. Alipeshatse kugira ngo ireme. Lakini ametaka kuumba umugore n'umugabo. Aumbe bibi na bwana.
vikija siku ya habayeho ibitekerezo. kumekuwa mawazo. Baratekereje baramangose dukora. Wamewazee wakasema tufanye nini? Bamenya kuko Imana yavuze ngo Wakati wa Mungu amesema umugabo abeho n'umugore. Bwana akuwe na bibi yake. Ngo barangize bashira mu bikorwa. Baadaye wakatimiza hali. Ibikorwa byabo bigaragara uyu munsi wa none. Matendo yao yanaonekana siku ya leo. Nicyo gituma dushima Imana data wa twese uri mu ijuru. Ndio maana tunashukuru Mungu wa mbinguni. Yaremye abantu. Kwa kuwa ndiye ameumba watu. Birangize ishiraho. Baadaye kaweka ibitekerezo. Mawazo. Tugiye kubaza mu bundi buryo. Tukiuliza kwa maneno mengine. Tuvuga ngo ese umuntu ni. Tunauliza mtu ni nini? Imusubizaga hasa muri avuga ngo umuntu ni iki kuko umwibuka mu mugendera mu gure tuko azatwe. Usijibu wewe kitabu ya Zaburi inasema mtu ni nini ili mkumbuke. Umuntu tuvuze ngo umuntu ni. Tukisema mtu ni nini? Baba bavuga mu mutwe. Mmoja anasema ni kichwa. Tuza. Mmoja ni kifua. Abandi na maguru. Miguu. Ariko se wewe mu bitekerezo byawe umuntu ni. Wewe kwa mawazo yako unawazia mtu ni nini? Umuntu ni Imana cyangwa umuntu ni umuntu? Mtu ni Mungu ama ni mtu tu? Umuntu ni Imana cyangwa umuntu ni umuntu? Mtu ni Mungu ama ni mtu? Ni umuntu. Mwese kumukwagiye kubikiza metwese. Kama kuna kwa mtihani sisi wote, ndoa zimwe zubatse zose. Ndoa moja zinaweza bomoka. Kuko zitarasobanukirwa icyari cyo tumye tubayeho. Kwa kuwa hajaelewa ni kwa nini tunaishi. Mtu ni mtu. Ariko ari mushusho yande. Lakini ako kiumbe ya Mungu. Kandi kugira ngo umuntu ili kuwe mtu ko wujuje ibintu byose. Ni kumaanisha umejaza condition yetu kuna mwili. Ukufite umubiri, kuna mwili, ukagira n'ubuzima na maisha, ariko bugingo ndio uzima. Barangiza ukagira n'umwuka. Na tena unakuwa na roho. Ukuvuga ngo abangaba batwaje kuba muri ibi birori uyu munsi wa none. Kumaanisha hawa tuko kwa sherehe yao sio baada kubura ikintu kimwe. Kama angekosa kitu moja hawangekuwa watu. Ariko uyu munsi wa none, lakini siku ya leo kitumye tunezerewe data wo mwisho. Kwa kuwa tunafurahia baba mbinguni. Nuko yabagize umuntu. Kwa kuwa ameweka kandi baba yetu byo bintu byose kwa gita. Amapateza vitu. Abahereza umubiri. Amepatia mwili. Niwo uri abambitse. Ndio hao amevaa. Abahereza ubugingo. Akawapatia nafsi. Nibwo buri utekereza. Ndio wanawazia. Birimo kubona. Ndio na masaone. Hata na kusikia. Kurabura. Hata na kuona. Na kufanya ikigeretseho kile ambacho tulizovuka akapatia roho wababwiye ngo muhite mwico turi gukora akamwambia mchague kile mtakifanya none siku ya leo bagiye kutwereka icyumuka yababwiye watatuonyesha kile watatuonyesha ili wachague kandi ngo baje muri bya bitekerezo Imana yashizeho na tena waendelee kwa mawazo ya Mungu. Bwana sifiwe. Amen. Nuko nibwo butumwa bwiza iyo ndiyo tubagejeje mumenye kuko umugore n'umugabo bararebe. Mjue kwamba bwana na bibi ameumbwa na Mungu. Ntabwo wewe mugabo waremye umugore. Wewe bwana hauja muumba bibi. Kandi ntabwo wowe ku mugore umushobora. Na tena wewe wa bibi muweze. N'umugore ndi wo shaka umugabo ngo umubone. Hata bibi wewe mtafuta bwana. Usibye Uwiteka gusa wagwaye ibyo bitekerezo. Isipokuwa Mungu ambaye amekupatia mawazo. Akujyaneza uyu munsi wa none. Akakufanyia mema siku ya leo. Bibaye byiza kuko mugiye gusezerana. Ni vizuri kwa kuwa mnataka kuungana pamoja. Bakirija muri Imana. Okeni na Mungu. Tugeze mu mwanya fika nafasi wo kuvuga amagambo ya musingi na mutoni. Usema maneno ya msingi na mtoni. Kandi nabandi hano nabo bose bumvireho. Hata wote watu wote wako hapa sikiliza. Gozazi arazisha bwata zikazi. Zinaraziki. Kandi gituma gusoma amagambo y'Imana kwa sababu tunasoma maneno ya Mungu. Nuko mubiye tugezemo nyakati ambazo tunazifikia. Bigoye kandi biruhi. Ni nyakati ngumu sana. Kandi zimwe ziri mu gutandukana. Nyumba moja zinaachana. Umugore agasiga umugabo. Bibi anaacha bwana. Umugore na mugabo nawe agasiga umugore. Bwana pia anaacha bibi yake. Kandi bamara baadaye bagagara matorero bagaheza Imana icyubahiro. Bwana sema kwa kanisa wanapatia Mungu tukufu. Vuko Biblia tubwiye. Sikiliza vile Biblia inasema. Efeso 5:25. Efeso 5:25. Yavuga ngo nasema hivi. Msingi. Mkunde mutoni. Umpende mtoni. Okuruta abandi bantu bose bo kwisi. Kupitia watu wote wa duniani. Ibyo niwumva bikugoye kera ugatangira kumva umutima utangiye gutera. Sikia hapa kabisa ni ngumu kwako. Turagera ku ntego yo kubasengera.
Hatujafika karibu ya kuwaombea. Bila wakwambaliye bose bukeya usoke wabisokutaka. Waambia vijana kusindikiza utoke pole pole na unaenda. Natwe familia y'umukobwa twese turasohoka buke umukobwa aracyari mutoya azaba umuhungu. Sana natoka pole pole. Ariko Bibiri ukwibuze lakini vile bila ntabari twebwe tubivuze. Sisi tumesema yavuze ngo imesema hivi. Kunde mutoni mpende mutoni uko wikunda. Kama vile unapenda uko Kristo kama vile Kristo alikirisha muza muri tinda. Ili neno kabisa ngo Kristo yakundi itorero kama vile Kristo mpenda wanatanga ubugingo bwiwe bwose. Akatoa maisha yake yote. Atanga umubiri, akatoa mwili, atanga ubugingo, akatoa nafsi, atanga n'umwuka, atana roho, ubukungu. Mpende. Nukuvuga ngo ni kumaanisha Bibiri yavuze ukunde, bila sema mpende. Ninde wabireba mukiyo nubwo ukoze uko forme yawe ufite. Kama vile umeomba hivyo. Umara uvuge ngo ariko ndi mubi mwoga shwa. Bado nasema mimi ni mbaya bali babikora. Kwani ni nani? Wogira izuru rigorore. Hata kama ni yeye mtonde wako. Ngoga wahisemo. Ndiyo umemchagua. Uvuge babi. Amen. Nama muratabira abagore banyu muri murabatoni. Bwana nyuma endelea kuambia washatse kugira uramufite. Umeoa sahihi. Watamya mu buzima bwawe n'ubwenge bwawe ukavuga ngo uyu mugore n'umutoni mu bagore bose. Unamwambia kwa wake wote huyu ndio mzuri. Nimba bitarateshutse. Kama kabisa umepoteza hali. Utani mugoro. Ukirudi nyumbani jioni. Ubwira ngo n'ugushaye. Hata kama wewe ni shosho. Ari kuri mwiza mu bagore bose. Wewe ni mrembo kwa wake zote duniani. Urabona ibyo gukorera ni mugoro. Utajua yeye atafanyia jioni. Ko niko bimeze. Vile kabisa ndivyo. Kandi Biblia na tena Biblia yavuze ibintu byose irabimana. Inasema mambo yote kama ni isivuga ngo inasema umugore wawe mke wako uzumwishimira mfurahie gitondo na nimugoroba asubuhi na jioni kandi ngo kugira ngo mukomeze mu buzima bwe ili endelee kumshikilia kwa maisha uzumubwira ngo umwambie isura yawe ni nziza sura yako ni nzuri na tena mpende sana abakristo muvuge mwami cyakani la pili mfukuza mugenzereza sikiliza vitu twagiraga ikintu kimwe kidasa nka tutarabakristo kulikuwa tunafanya kitendo moja ambaye inafanisha kama sisi wa Kristo umugore wawe mke wako waje kugurira umwe ukiinunua nguo yake ukagenda wewe mu isoko yo kuri wewe unaenda peke yako kwa soko ya wewe mara kushuka wirudi mugore uvuye mu Gatanga unaambia mke mwingine ambaye anatoka Gatanga mugantorera ihuza ngayo chagua nguo nzuri hapa ya mke wangu mugore wamusize mu nzu mke wako mwacha nyumbani mugantorera ihuza nunua kukulisiri hata wengine wanaenda huko Isiri tukiri kuri wewe hatuko tena wewe baada Isiri kama anafika Isiri asanga umugore wundi anakuta mke mwingine mugantorera ihuza nunua nguo bwana nguo ya nani huyu mugore ya mke wake mugore yamusize muhira tabza amemwacha nyumbani hana mtoto mdogo yes mjamzito akabura gusikiuza fe kubona gusa anawatungua mbaya mama hawa mama bazabakira ariko badashaka wanapokea lakini hawapendi agatekikara gakikira mu muti ananyamaza tu yamara kabatese anasema yagiye kugura ihuzu gituma tambiri kwa nini haja niambia ariko kugira ngo ukore ikintu Bibiri ivuga lakini kufanya kile Biblia inasema ukore ikintu cyiza cyose musiki ukifanya kitu kizuri chote mzuri ushorere utoni uende pamoja na mtoni ile ngo tori ihuzu ya mbere iri muri izo chagua nguo nzuri yote ambayo iko hapa muri umuntu uyu munsi wa none mko mtu mmoja siku ya leo mukiririmwe kujumurisha na rimwe ni kabiri mmoja kujumlisha moja ni mbili unyure bugiye kuba rimwe imara rimwe ni rimwe moja mara moja ni moja ukuba niko mugiye kugira ni vile samukunde uendelee kumpenda muhere nico yifuza mu buzima bwe wote kila akitamani kwa maisha yake nico gituma urugo rwanyu ruzamera neza ndio maana familia yenu itakuwa nzuri uzazumve kandi bisome mu ijambo ry'Imana hayo sikile yasome kwa neno la Mungu tugiye kuri mutoni taende kwa mtoni Bibiri iravuga ngo 22 muri 5 mu Efeso Efeso 5:22 iravuga ngo mutoni nasema mtoni nyine gani mutoni sahini mtoni iravuga ngo uzubahe msingi ukamheshimu msingi cyane sana kumubani kumheshimu ni aje ni ukumutegera ni kumsikiliza uzumva ibyo avuga sikiliza yale ambayo anasema usubize uko yakubwiye umjibu vile amesema uhesha gachi mpatie muone kama ni kwa damu umheshimu kwa kila kitu kuko itorero ry'uba Kristo kama vile kanisa na mheshimu Kristo ko abagore bubaha abagabo babo ni vile wabibi wanaheshimu babo kumaanisha hari abagore batubaha kuna wabibi ambao hawaheshimu hari abagore
kuna wabibi bameze nk'imvura y'urujoro. kama hiyo mvua. Imvura y'urujoro murayizi? Mnajua hiyo mvua? Timba cyane. Hainyeshi sana. Na tena haishi. Ikabujoro. Naendelea kunyesha pole pole. Bayo meze n'ubwato. Hata siwe kama jana ya zamani. Abasaza baranga. Wazee wa kwa Uzamera. Oya. Imwumva ko mutazamera. Ukuba mu mugore ni kumaanisha bibi utuba umugabo. Yule ambaye hamheshimu bwanake. Imvura y'urujoro. Ni kama ile mvua inanyesha pole pole. Mutakikiza cyo kwinjira mwana. Hakuna kizuri kinaweza ingia kwenu. Kuko kera bamubereye mushume. Kwa kumekuwa kabisa. Usubaye musi. Mipa. Umheshimu si Tabandi bantu bose. kupitia watu wote. Bibiri zitangaza. Biblia inashangaza. Ko ni Imana. Kwa kwani Mungu Izivuga umugabo inasema Bwana atasiga senani. atamwacha Wabane n'umugore wa Karamata na mama aishi na mke wake kugira ngo umusingi agusige ili msingi abane akwake nawe Karamata asige ise na nyina aache familia yake abane nawe Karamata aishi pamoja nawe milele. Kitu gikomeye. Hiyo ni kitu kubwa sana. Uzamuba umuhesha gaki. Mheshimu anatazama. La pili, uzamutekere neza. Kompige chakula nzuri. Turuza abagabo bose muzo bagendura abagabo bose baramuri iki gihugu. Aba bwana wote akona hiji nchi. Abagabo bakunda guturugo. Alo baba anaacha familia. Kurya nabi. Ni kukula vibaya kwa nyumba. Abagore baravuga batese abareka kurya n'abadayakora. Anasema kwani angeacha kula vibaya afanye kazi biteke neza. Ile chakula yetu tumepata ipiga nabi bya neza akikula vizuri. Bizivuga ngo nico kintu cyambere cyo kufata umugabo agatira. Biblia inasema ndio kitu ya kwanza anashikilia Bwana sio kama ndio utindishwa mu nzu n'abana. Hawezi kawe nyumba ya watoto. Utindishwa mu nzu n'izo kurya. Vile mmempigia chakula tamu. Muje kuvuga ngo abagabo ngo Imana yabo ni. Wasema Mungu wao ni chakula matumbo tu. Bari kibazo. Bari kuvuga ngo ibyo kurya n'inzinda ninda nayo ni ibyo kurya. Bila sema chakula ni ibyo mugabariye neza. Bwana kula vizuri. Atinda mu nzu. Anakaweka nyumba. Aliyariye nabi. Lakini akikula vibaya asohoka mu nzu. Anatoka kwa nyumba naenda. Usagabure musinga. Ukampatia chakula nzuri. Wewe tito kurya byose mu rugo. Patia chakula tofauti. Abantu bagaza iyo nisikia gutandukana. Nyumba zikitaka kuachana. Usubiri umugore ngo kundi kiki. Unaambia mke wako unapenda hiki. Yamara baadaye akajiwa kuwata kumangwa na nisho. Mpaka anapotea hiyo usiku na mchana. Si umesema hivyo? Ni bana navuze ngo kundi bishimbo. Kama nimesema napenda maharagwe. Ndio mgitondo na mugoro. Na kula jioni na asubuhi na kumuze kwa sababu nimeipenda. Kile shanje. Lazima usije ubadilishe chakula. Ni kula asubuhi. Mugoro mugaburi izindi za free. Jioni utafuta chakula nyingine. Mugabo azakuganiza kandi azatinda. Atasikia vizuri na ataka. Kandi kitoni zanditswe byera. Iyo ni maandiko matakatifu. Wewe mukobwa. Vile msana. Tubano ngiye kuba umugore. Siku atakuwa mama. Uzuba umugabo wawe. Mheshimu bwanako. Uzamutekere neza. Pikia chakula nzuri. Uzamuke mu gitondo. Waamke asubuhi. Uteke ibintu byose kandi. Pige kila kitu mapema. Mu gitabo cy'imigani. Mimi nasema kitabu ya Mithali. Tunani mwana ku murongo 15. 31 mstari wa 15. Aravuga ngo umukobwa cyangwa umugore mwiza. Msichana ama binti mzuri. Wakenyera n'imbaraga. Anavaa ana nguvu. Ukuvuga ngo abumuti mugikenyera n'imbaraga. Siku hizi na kama unajifua nguo zenu wamfanye na nguvu. Uzamukenyera n'imbaraga. Lazima mfanye na nguvu. Umukobwa agashakwa yamara gushakwa. Alipoolewa usanga atagikenyera n'imbaraga. Hana nguvu tena. Ugasanga basubiye kandi mutundi tw'abakobwa. Ameingia sasa kwa nyumba kwa nguo za wasichana. Uyu munsi wana ukenyera n'imbaraga. Siku ya leo kabisa uvaa nguo ya kuna nguvu. Ngo nyine mu masaha ari gusa. Kwa kuwa leo utakuwa mke umukobwa. Wewe si msichana tena. Ukenyera n'imbaraga. Ujifunge nguo ya kuna nguvu. Kare. Waamke mapema. Teguze kare. Waandae mapema. Abantu bibaza basanga bateguje. Watu wakifika kuandaa. Abantu niye bafite abagore. Siku hizo wako na wake. Bari kuryamira bakageza saa 5. Wanalala mpaka saa 5. Abagore umugore akaryama akageza saa 5. Mke analala mpaka saa 5. Ngo nta kibazo ngo ntahoje. Anasema hakuna shida sana. Hari yangu twali ibiko. Hapo kwa nyumba kuna kazi. N'abakitsi ngo cyangwa umugabo akazuba. Wageni wanaweza kuja ama wanaanza ngo twebwe twarumvikanye n'uwa. Sisi tunasikilizana na ntabwo wumvikanye na Biblia. Haujasikilizana Biblia. Yarabye mu mugore aduke kare. Bila sema mke atutanga ibintu byose kare. Aenda mambo ya nyumbani mapema. Abantu bo mu nzu kare. Alishe watu mapema. Mugore atakaryamira. Lakini mke asilale sana. Kuryamira. Kama unaendelea kulala sana. Aduka kare niko Biblia bivuga. Bila sema wamke mapema. Umugabo aduke wategura ibintu byose. Akiamuka kute mambo yote ni yabatwaraga darubini
Kama kumekuwa Tuko dharura, tureba abo twasezeranije bose bari mu kuryamira. tunaona wale tumeunganisha kama ameendelea kulala. Tubahaye ijambo. Tungepatia neno. Ariko twizere kuko mutazamuryamira. Lakini tunajua mulale sana. Twizere abagore bose bari baranga bose ko mutari mu kuryamira. Hao wake wote wako hapa tunaamini Kama kama wanao. cyanditswe byera. Kama vile maandiko matakatifu yasema. Ko Biblia bivuga. Vile Toni ugende uzubahe umugabo wawe. Mtu anaendelea kumheshimu bwana wako. Uzamutekere. Pige chakula tamu. Uzamukorera ibyo ashaka byose. Fanye yoyote chochote unakihitaji. Umutima wawe uzoshaka gukora. Kile ambacho twababwiye nicyo twabahuguyemo. Kile ambacho tumefundisha uzabizirikana. Muendelee kuendelea sahihi mpaka milele. Imani bahereze umushikari, imani bagire. Mungu abariki na tena reka akiteraniro mumeze neza muvuge ngo amina. Amen. Imani bahereze umugisha kuko kwakira ijambo. Mungu abariki kupokea neno. Igituma twishimye kwa sababu tunafurahi. Aba bana bombi naba. Hao watoto wote ni wetu. Kandi turabakunda. Na tena tunawapenda. Kandi turabishimira. Na tena tunafurahia. Kandi hizo twabahuguye. Yale ambayo tumefundisha babishize mu gace. Wameona ni adhamana. Dushimira n'umushumba wa Yesu ya mukobwa. Tukimshukuru mchungaji ambaye amemlia sana. Iyo nimba uyinshuti rafiki naza uko twavuganya kazi kutari kama ngikuta kama vile tumeongea nayo ila numbara umushingira yari ahantu nitakupigia baadaye muunganishe wewe peke yako kuko yaje. Lakini Bwana siwe kwa kuwa amekuja abantu kwamba baza ukamumuyoberwa kandi wari umuzi. Mtu akikuja tu tunamuona na msahau kabisa na tena mjua. Sinzi niba baza bashishu umunwa bamara bakaza rundi utasanga bagashiraho. Sije kama anaita mdomo mwingine wako. Ariko iwe naramubwiye ngo nuza wasize ibindi rangi bitari guhora. Kama paka rangi nyingine kama sasa yako. Saa 11 tutaragushinga. Tayeka mpaka za kuna kama kuunganisha wewe. None ga Imana ishimwe ko ndarangiza ariko tarabona ugatimba ko ndabona. Na angalia sije unaona Imana ihabwe tubari. Bwana ikindi cyakabiri gitwe twishima. La pili ambacho tunasababisha furaha. Babonye abavyeyi babo tugize igihe kirekire tutabona. Tumeona wazazi ambao tulikuwa siku nyingi hapo. Reka tusabe hata tuombe. Abavyeyi babyara musi. Wazazi ambao wanamzaa msingi. Wapita hapa mbele. Abavyeyi babyara musi. Wapita mbele. Jadi kwanza. Muinue mikono. Watu wengine ambao hawana moyo mwingine. Haya ni mambo mazuri. Ni mambo ambayo yanafurahisha mioyo yetu. Kuona wazazi wanatoka nchi za mbali wanakuja kwa sababu nzuri kama hii. Amen. Tumefurahi sana. Wazazi tumefurahia sana. Hao ni wazazi wa msingi. Hao ni wazazi wa mtoni. Msalimiane. Kuko niye nanone no mukibona. Uenda ni mara kwanza umeonana. Uramukanye nyuma mwica. Msalimiane baadaye mwika chini. Bichare mwana baherezo kubisha. Mwika chini, Mungu abariki. Ikatusaba tuzanira abageni. Hata tuombe watuletee bwana harusi na bibi harusi. Tuzanire msingi. Watuletee msingi. Tuzanire mtoni. Na mtoni. Atuombe kuja kusimama hapa mbele.
Msingi hagarara. Msingi asimame hapa. Hagarare hariya. Baadaye angalie huko. Mtoni hagarare hariya. Mtoni asimame hapa. Na barareba. Angalie huko. Asimame hapa baadaye angalie huko. Hapa. Aba bantu batoye abavyeyi beza. Hao watu wame Waipa yavuye mu bitekerezo. Ametoka mwanzo ndani. Umukobwa nawe Msana pia yavuze ariko nabo yashaka. anasema kitu kingine kwa nataka kusema. Msingi na pia ametoka mbali. Gamu msingi tekamu. Hatua kama 3 msingi ameenda kwa haraka. Mto. Yeye mto Hizo tamba zisigaye. hizo hatua ambazo zinabaki. Wengine. Umkaribia msingi. Haya. Kanisa mpe mami. Amen. Yuane timani. Hii fasihi muongee kabisa, hakuna vigelegele hapo. Tayari. Utasema kweli? Msingi. Kuko. Fanya vile unaweza fanya. Kwayo ba kugira werekane neza kuko. Onyeshe kabisa. Always leaving you frustrated. Making my own Asante sana. Msingi. Waweze mikrofoni. Wakupatia mikrofoni. Rumva. Wapo. Mmemwona Msingi? Ntabwo bagwigana. Hawana change mke wako. Sawa. Hindukira ureba amateraniro. Badiriki waangalie huko. Numara usome iyo ndahiro. Usome hiyo kiapo. Ntabwo tumusomera. Usome wenyine kandi usome kuri birenga abantu utude cyane. Usome peke yako na tena kwa sauti ya juu. Hano ni mu kanisa. Watu wote wasikilize. Ntabwo ari hanze. Watu wakuje kutulia wasikilize. Kugira ngo twumve ibyo Musingi avuga wenyine. Tusikie yale Msingi atatamka peke yake. Jewe Musingi Alex maze kumviriza ijambo ry'Imana bijyanye n'abifuza kubakana n'umugabo n'umugore niyemeje n'ubushake bwanjye jyenyine nta gahato ko wowe Mutoni Laurence ubana nawe n'umugore wanjye w'isezerano. Nzagukunda, nzakwitaho, nzakubaha, nzakubahisha, nzagukundira umuryango igihe cyose nkuko tuzaba tumeze kose. Nzita kubikunezeza byose uhereye uyu munsi nkazageza ku gupfa. Gusezeranya imbere y'Imana n'imbere y'itorero uyu munsi tariki ya 5 y'ukwa 2 2022. Imana izabigishe.
reka kumbe Mutoni nawe gahe basoma by'amama muceceka muse nkaho bitari wakisoma mtulie kabisa mnyamaze. maze kumva ibisabwa ku bijyanye n'abifuza kubakana umugore n'umugabo, niyemeje ku bushake bwanjye jyenyine nta gahato ko wowe Alexi kubana nawe nk'umugabo wanjye w'isezerano, nzakunda, nzakwitaho, nzakubaha, nzakubahisha, nzagukundira umuryango igihe cyose n'uko tuzaba tumeze kose, nzita ku bikunezeza byose uhereye umunsi ukageza ku ngufu. Nsezereye imbere y'Imana n'imbere y'itorero uyu munsi tariki 5 z'ukwezi kwa kabiri 2022. Imana izabafasha. Mungu abariki. reka usabe Hata tuombe pete zao reka dusabe umushumba Revera hata tuombe Reverend Maruba sengere impeta ambe pete wazi kuzambika baadaye wakuje kuvikana. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kuri uyu munsi mwiza waduhaye, umunsi w'umugisha, kuba turi muri ibi birori by'abana bacu. Izi ni impeta bagiye kwambikana nk'ikimenyetso cy'urukundo bakundanye, kuko zidafite aho zitangirira n'aho zirangirira, abariko urukundo rwabo Mana ruzahoraho. Niko umuririmbyi yavuze ngo iyo aba bantu bose bari bazi urukundo wadukunze, ijuru ryobaye hafi. Turazisabira Mana kugira ngo urukundo rwabo ruzahoreho kandi bazahore barwerekana ibihe byose. Ni mu izina rya Kristo dusenze kandi twizeye, amen. Reka dusabe muhagarare murebane uburyo Simame mkiangaliana abantu bose babareba kama vile watu wote wakiona. Reka dusabe msingi, Hata tuombe msingi, batupeta chukua pete hiyo wambike umukunzi wao, ukuje kumvalisha mpenzi wako watura kile ambacho kitamuka, cyo umva mu mutima wao, kile ambacho kisikia ndani yako, kugira ngo ukikore baadaye ifanye. Legeza ukuboko, inua mkono, mweze mikrofone avuge cyane abantu. Tungaye mikrofone neza. James Alexi niyemeje kwandika impeta y'ikimenyetso cy'urukundo, nzagukunda, nzagukundira umuryango, nzagerageza kunezeza uko nshoboye kose, nzakwitaho, nzagufasha gusoma ijambo ry'Imana, Mungu akubariki. Reka kumbe Mutoni, Hata tusikilize Mtoni pia. Mutoni nawe nikumva uko wumva uzamure Vile utasema kama utaimba kama wafanye nini? Kile ambacho sikiliza ndani yako. Kuko bituze, Sikiliza, tulie. Je, Mutoni Lawrence nzamwita yifuza kukugira Alexi, nzagukunda, nzakwitaho, nzagukundira umuryango. asante bakoze cyane. Amen, amen. Reka dusaba abashumba Hata tuombe wachungaji ahangaha bose mu mpande zose ambao wako miongoni mwetu hapa, kugira ngo baze duheshe bano bana umugisha ku Mana. wakuje ili tuwabariki watoto wetu. Egera mikoro. Tugiye gusaba Imana, Taomba Mungu, kandi aba bakozi b'Imana bari aha hawa watumishi wa Mungu ambao wako hapa, bafite umutware n'ubushobozi, tuna uwezo icyo mubwira Imana ishobora kubikora. kile ambacho anaweza mwambia Mungu atakifanya. Senge Sisi wote tuombe, Imana kugira ngo ibaheshe umugisha. tuombe Mungu ili akuendelee kuwabariki. Mu kurangiza Kwa kukamatisha, tukweza mikrofone genda hayo
bati Reverend Ngendahayo aje kurangiza akuja kukamatisha. wese ariko twabaje gusenga. Sisi wote Natanga mu izina rya Yesu Kristo Mwana. Imana ishobora byose. Imana izikora ibyo abantu batashobora gukora. Uyu munsi wari ubizi Imana. Wari ubizi kuko tuzaba hano hantu. Wari ubizi kuko aba basore bazasezerana imbere yawe imbere y'abantu. Icyo dusaba mu izina rya Yesu Kristo, turasaba kugira ngo yubutse imigisha uyu munsi bagiye kubakana urugo rushya, rubabere rushya, rubabere byiza bitishimira umunezero. Mana mu izina rya Yesu Kristo, ukora ibyiza ugakora ibitunganye. gira neza mwami Imana yacu, Yesu Kristo yawe Imana, dukomeje Imana guhisha abana bacu Imana baho umugisha Imana amajana baza uha umugisha Imana amaboko yabo kugira ngo izo bazakora mwami Imana bigasanirwe nawe. Uha umugisha Imana amaguru yabo kugira ngo bazagera mwami Yesu agasanirwe n'Imana. Uha umugisha Imana nandi gutoza mu nda yawo kugira ngo bazabyare mwami Yesu zororoke. Baho umugisha Imana amajana baza uha umugisha mwami Yesu umuryango wabo imbaraga z'Imana mwami Yesu ubiteho mwami Imana ubukura Imana igasanira. Turatuje mwami Yesu, ishimwe ry'Uwiteka Imana yacu none n'iteka ryose. Amen. Cyane bafata amafoto pige picha. barakoze cyane abashumba ngo basuhuza. Wachungaji na asante mwana za Filipia. Sabe sekretari za nitaba kito. Tamukano wakuje hapa singi na tamukano singi na mtu apite hapa.
n'itorero ubutumwa bwiza mu mahanga yose. Uyu munsi wa none Musingi abaye umugabo wa Mutoni, Mutoni abaye umugore wa Musingi. Icyo Imana yasezeranije umwana w'umuntu utakagitandukanye. Dusabye mu izina ry'Imana n'iry'umwana n'iry'umwuka wera. Data uzobafashe, uzabubaka, uzabagire neza, uhereye no mukazageza iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo umwana wacu. Mungu awabariki. Yesu Kiongozi wa ibada, amen. Wakongera amashyi menshi kubikorwa tumaze gukorwa. Makofi kwa kazi ambayo imefanyika hapa. Amen. Amen. Mushumba turabashimiye kubikorwa cyiza amaze gukora. Tunasema ni asante kwa kazi ambayo mnatoka kuifanya. Reka tuje muri uyu mwanya. Hata tuingie nafasi hii. Naomba kwani wazia kwamba hari abaririmbyi baririmbana na Mutoni, waimbaji ambao wanaimba pamoja na Mutoni aribo babanza wanaweza tafulia, turaza gufata gaseke baratubera abadiyakoni aba bombi. Watakuwa diakona wawili. Ramatura ari buturwe, kuna sadaka itakuja kutolewa ya gushikira urugo, ya kusaidia familia hii. Rero iyo korali ya Agafu yabira baririmbana nawe, waimbaji ambao wanaimba pamoja na Mutoni. Munyaruke rero hanyuma tuzokumva zindi zagahunda mwihute. Baada tu kuja kuingia kwa programu zingine. Ushaka kuzabukereza abantu ngo twatinze muri za gahunda zikanisa. Tutakuja kuchelewa na tumemalizia mapema. From this moment I have been this.
rero turashima Imana ko twageze kuri uyu munsi wa none. Imana ishimwe. Kino dushima Imana, dushimira abana bacu Musingi mbese na Mutoni kuba baratweretse, baratekereje ko bagomba kutwereka ibirori, kibanyura izo nzira zindi zo hirya, ariko babona ko ari umunezero kugira ngo tubane nabo. Rero turabashimiye Musingi na Mutoni, turagushimiye cyane. Imana ibaheze umugisha. Twabageneye impano ku itorero rya gospel. Abzenda twari kubagenera izindi mpano z'amafaranga, ariko twabageneye Bibiliya, ijambo ry'Imana. Ibibiliya irimo ibintu byose muzakina mu buzima bwanyu bwo gutangira urugo rusha. Ari amahoro ari muno, amafaranga ari muno, ibyo muzakenera byose. Rero ijambo ry'Imana muze murisoma, muryiteho, iryo rizabayobora kugeza muvuye kuri isi ya rurema. Rero reka abayobozi begere maze tubagezeho impano. Muendelee na Kiswahili kwa sababu kuna wenye hawaelewi. Barakoze cyane, bari kuvuga ngo bakomeze n'Kiswahili. Asante sana. Tunaendelea na wakati wa kupeana tuzo zetu ama gift zetu. Hata tuombe wa mama wa kanisa la gospel wapite mbele ili wakuje kuitoa gift yao. Karibu wa mama, na tena wakuje kwa haraka. Tunashukuru Mungu igitondo cy'umugisha keke tugize asubuhi ya leo ya baraka kuba mu birori by'abana bacu, kwa kuwa kwa sherehe za watoto wetu. Imana yacu ishimirwe cyane. Bwana Mungu, Bwana asifiwe sana. Turashimira Imana yabariza kubagejeje kuri uyu munsi. Tunashukuru Mungu ambaye mwalinda mpaka siku ya leo, batweretse ibirori byabo byiza by'umuco mwiza, na tuonyesha sherehe yao nzuri. Turashimira Imana yacu ishimirwe cyane. Tunashukuru Mungu ambaye amefanya hayo. Rero duhagaze hano k'itsinda ry'abamama ba gospel, Tunasimama hapa kama mama wa gospel kubereka ko twishimanye nawe Musinga, kuonyesha kwamba tuko pamoja nao Musingi na familia yake, kuko Imana ikubatiye, kwa kuwa Mungu amekujengea. Rero turishimye twe ejo uvuze jenyine ariko mvuze mu izina ry'abo bose. Mimi ambaye nimesema pekee, lakini nasema kwa niaba ya wote. Turavuza ngo Imana ishimwe kugejeje kuri uyu mwanya. Tunasema Bwana asifiwe ambaye amekufikisha kwa siku hii. Ikindi cya kabiri tuje kwiyegereza Mutoni mwiri no tsinda ry'abamama. Ingine tunamkaribisha Mutoni kwa pamoja na wamama wengine ama grupe ya wamama. Tuvuga ngo yegere. Tunasema ni karibu. Kandi ejo nibasigaza abamama ba gospel azasigare. Na kesho bakisha mama wa gospel pia na yeye atabakia. Kuko abageni bakunze kugorana kugira ngo ashare umukobwa kandi yarabaye umugore. Mama wadogo wakuwa wanakuwa na shida sana wakisema mama bakie yeye abakie. Ngo abaye umugore wa Musinga niko babivuze. Leo wamesema ni bibi yake Musingi. Rero ejo tunagusaba contribution y'abamama hano uzayitanga. Hata tukiomba contribution ya mama pia mtakuja kutoa. Rero hari impano twabageneye. Kuna tuzo ambayo tumeandaa kwa ajili yenu. Abamama bipange hano neza kugira tubashikirize. Ni hivyo. Asante sana, watu waongee kabisa kwa mambo machache. Hata tuombe vijana wa kanisa la gospel wapite mbele wakuje kutoa zawadi yao. Vijana wa gospel warakishe. Haleluya. Turashimira Imana kutugeza kuri uyu munsi wa mwene data. Tunashukuru Mungu kwa kuwa tumefika siku ya leo. Twari turi kumwe mu gikundi cy'urubyiruko. Tulikuwa pamoja kwa kikundi ya vijana. None hari indi ntambwe tutarageraho. Kwa hiyo ametoa hatua nyingine. Ariko natwe ko turabitekereza. Lakini sisi pia tunawazia hayo. Niko bimeze. Vile kabisa. Rero kubw'uruzitiro
rubyiruko kwa niaba ya vijana twifuje kumuha impano, tumewazia kumpatia zawadi, tunamwifuriza kuzagira urugo ruhire na kumtakia familia nzuri, kuzabyara abahungu n'abakobwa, akazaa vijana na wasichana, na hii migisha yo Kristo yarayimana, baraka yote wako nayo, azakomeza igenderemo, ataendelea kwenda pamoja na baraka kugeza igihe azosinzira. Leo siku zake za mwisho warakisha. Ani asante sana, wanafanya vizuri. Hata tuombe familia ya Zabuloni, familia ya Zabuloni wapite mbele wakuja kutoa gift yao pia. Familia ya Zabuloni ambao tuko pamoja hapa wanaweza pita mbele kama wako hapa, tukuja kutoa gift. Pite mbele. Bwana asifiwe. Natwe turashimira Imana kuri ibi birori by'amwe data yabashije kutwereka Imana nishimye. Amen. Rero natwe ikundi rya Zabuloni kama familia ya Zabuloni twateguje impano, tumeandaa gifti ko nawe mumwe muri twe, na yeye pia akumwe mwetu. Rero nigire hino kugira ngo tubashe kumenya. Hata tupite mbele tumpatie gifti ambayo tumemwandalia. Hata patie mchungaji program. Murakoze cyane, Imana ibahumugisha. Asante sana, Mungu awabariki. Sabe abo twagendanye mu itorero rya Agape. Hata niombe wale tumekuja pamoja kwa kanisa la Agape, utambuke natwe tutange impano zacu. Wapite hapa mbele tutoe zawadi zetu. Murakoze cyane. Asante sana. Reka duhere ku bamama. Hata tuanzie kwa mama, hanyuma batanga impano yabo, baadaye wakuje kutoa zawadi yao, nyuma yaho tukurikiza, baadaye tutafuatana nyingine program. Tuzamura Imana icyubahiro. Utukufu na Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Ni umunsi w'ibyishimo. Hiyo ni siku ya furaha. Turanezerewe cyane. Tunafurahi sana kuba duhagararanye n'abana bacu. kwa kuwa tuko pamoja na watoto wetu. Imana yarabarinze. Mungu amewalinda bakaba bagejeje kuri uyu munsi. mpaka wanafikisha siku ya leo. Turishimye. Asante sana. Ushimye kuba amasengesho yacu yumvikanye. Tunashukuru kwa kuwa maombi yetu yamesikilika. Dusengera abana bacu. Tukiombea watoto wetu. Tubwira abana bacu ngo bakazabaca inyuma. Tuombea watoto wetu watuonyeshe sherehe. Uyu munsi wa none tubibonye. Kwa kuwa siku ya leo tumeona beretse ababyeyi. Wameonyesha wazazi. Beretse itorero. Na kanisa. Tuzamura icyubahiro. Utukufu ni wa Mungu. Natwe kama mama wa Agape. Sisi kama mama wa Agape tuna zawadi. Iyo tubonye umubyeyi yarareze neza, tukiona mzazi amelea vizuri, tumubwira ngo tukamufungura impano y'igitenge, tunampea gifti ya kitenge. Abamama barakoze cyane. Wamama ni asante. Sinzi niba hari abandi bafite impano. Ndio kama kuna wengine ambao kuna gifti. Shining ni mwigire hafi. Shining mkaribie. Korali aririmbamo. Kwaya ambao wanaimba pamoja. Namwe mutange impano yanyu. Mtoe zawadi yenu. Marakisha wakati wa nyuma. Bwana asifiwe. Amen.
Dushimira Imana itugejeje kuri uno munsi. Tunashukuru Mungu kwa tumefikisha siku ya leo. Munsi twategerezaga amasiko menshi. Ni siku ambayo tumengoja na shauku nyingi kugira ngo tugereho ili tukuje kufikia. Kuba Imana idushikije Imana ishimwe. Kwa kuwa tumefika siku ya leo, Bwana sifiwe. Turashimira Imana. Tunashukuru Mungu kubwo umuvandimwe twaririmbana twakoranaga umurimo w'Imana. Kwa kuwa ndugu tulikuwa tunafanya kazi pamoja. Kuba Imana imuteye iteka akaba ageze ku gihe cyiza cyo kubaka umuryango. Kwa kuwa Mungu amefanya mema mpaka siku ya kujenga familia. Imana ishimwe. Bwana sifiwe. Ndashimira Gikumi kuko atweretse ibirori. Nashukuru sana Gikumi kwa kuwa anatuonyesha sherehe. Hari abandi mukora mu murimo w'Imana mukabona baciye izindi nzira mumenye igihe bubatse. Wengine wanapita njia zingine ambazo toa wamejenga lini. Ariko kuba atweretse ibirori akatutera ishema Mashining. Kwa kuwa ametuonyesha sherehe yake. Imana ishimwe. Bwana sifiwe. Mashining nibaze dufite impano. Shining afite mbele watoe zawadi. Yani mwitange. Mwigira imbere mwitange. Bamwe mutoke hirya foto igaragare neza azayibuka ko mwamushigikiye. Murakoze cyane mukuremo maske. Asante sana. Bafite za maske muzikore babafotore. Kuja kwamba watu kusema kwa haraka kabisa wasikawie kwa maneno. Murakoze cyane Imana ibamugisha. Asante sana. Reka natwe dushime Imana. Hata tushukuru Mungu pia. Dushime Imana kuri uyu munsi mwiza. Shukuru Mungu kwa siku ya leo. Imana tugeneye ibirori. Mungu ameandaa sherehe. Mbere na mbere nshimiye itorero Agape. Na kwanza nashukuru kanisa la Agape kubashumba toka kwa wachungaji bafashe gahunda zabo bakazirambika hasi kugira ngo tube hano twese. Ambao wameacha mambo yao hakuja hapa. Imana ibamugisha cyane. Mungu abariki sana. Abagabo b'itorero, ababa kanisa, abamama n'urubyiruko, abamama na vijana, ababaje barahagije rwose. Watu ambao wamekuja wanatosha. Hari za gahunda nyinshi, kulikuwa program nyingi, ariko ababonetse barahagije. Lakini hawa ambao wamekana wanatosha. Imana ibamugisha. Mungu abariki. Ikindi kandi lingine tena turashimira uyu mwana ko atweretse ibirori. Tunashukuru mtoto kwa kuwa ametuonyesha sherehe. N'umwana wacu, mtoto wetu tubanye imyaka myinshi, tulikuwa naye siku nyingi, miaka mingi, kuva ageze hano muri iki gihugu n'imyaka yaje ku 6 mpaka afike hapa ni miaka kama 6 yose tuyimaze tubana mu rusengero. Yote tulikuwa pamoja kanisani, twabanye Kayore, tumeishi pamoja Kayore, tubana na hariya hirya na hapo moja tatu. N'umwana wacu, mtoto wetu n'abavyeyi be, abazazi bakunze kwa sherehe hii muri ibi bihe bimeze gutya na hii siku hizi gumu. Namwe turabashimiye, na nyinyi pia tunawashukuru. Muri abavyeyi beza, wazazi wazuri, kandi dufatikanyije kurera, na tena tuko pamoja kwa kulea watoto. Hanyuma nsoza nikamatisha ndabwira itorero rya gospel, naambia kanisa la gospel, itorero ry'abavandimwe kuko babivuze, ni kanisa la ndugu kama vile wamesema, turaziranye, tunajuana, turanasabana, tuko wa ndugu. Rero tubahaye umukristo. Kwa hiyo tunapatia mkristo. Numvise bavuga umuryango wa Zabuloni, ndaseka cyane. Mesikia wakisema familia yake Zabuloni, itorero ryacu, kanisa letu tugira imiryango 12. Tuna familia 12. Abakristo bose babarizwamo. Wakristo wote wako ndani ya familia. Mutoni, yeye Mutoni, umuryango abarizwamo, familia na ako ndani ni wa Zabuloni. Ni Zabuloni pia. Rero no maana sasa mwakire, mpokee, kandi mwamwakira n'umuryango, mpokee tayari mpokelewa. Nikaho byikoze kera cyane kandi tumaze imyaka, mambo yametendeka toka kitambo, ariko murumva ko byikoze cyane, lakini imefanyika vizuri. Haba mu muryango azi kumuryango uzukora vile familia ndio inafanyaje, ntabwo muzabimwigisha, tutamfundisha, uzobikiranuke nko kurya usanzwe ubikiranuka, kwa mwaminifu kama vile uko unafanya, uzatanga imisanzu y'umuryango, ukatoe hivyo, uzitabire amaserire, amasengesho, kwa maombi, kwa tayari unaonekana gahunda zose zisabwa mu muryango uzazitabira, probleme zote za familia ni lazima kupatikana. Mwakire nk'umukristo, mpokee kama mkristo, ariko kandi ukiri muto, mkristo mdogo. Burya umuntu wese iyo yinjiye mu nshingano atarasanzwemo, mtu yeyote akipokelea kwa kazi ambayo alikuwa hakuwa ndani, tabazizi kumaanisha hajui. Abe n'igipasiteri ukigiyemo ukikijamo uzuhuzagurika, hata uchungaji ukiingia ndani kwa uchungaji na pana hujue kazi vizuri. Urugo rero ntabwo ari ikintu cyoroshe, familia si kitu rahisi, ariko kandi asanze abavyeyi, lakini yako anakuta wazazi
Ndakuriya abamama bavuze kama vile mama wasema nubwo mumwakira nk'umumama hata kama unapokea kama mama ariko akeneye amahugurwa yanyu lakini anahitaji mafundisho yenu zamwigishe muendelee kumfundisha kuko nugambira abaye umumama ni mara kwanza anakuwa mama ivyinshi vyo mu mama ntavyo yarazi mambo mengi ya mama hayajui asigaye Imana ibaho umugisha kwa hiyo Mungu abariki natwe tubifurije urugo rwiza na sisi tunatakia familia nzuri bigire hafi tumuheze impano atakaribie tumpatie zawadi murakoze cyane. Bibiliya nta yandi magambo tuyivugaho. Asante. Bibiliya tutaongea maneno mengi. Umuryango wa Zabuloni ngo wazanye impano ariko turi hano. Familia yake Zabuloni kutoka Agape wameleta gifti. Reka bashime Imana, hasigaye baraza kuyimushikiriza nyuma. Watakuja kumpatia baadaye, atawashukuru tu. Amen. Amen. Kuko bavuze kama vile wamesema abamuryango wa Zabuloni anakuwa kwa familia yake Zabuloni benshi tubabonetse bari mu kazi, wengine hawatapatikana kwa kazini, ariko abari hano lakini wale ambao wako hapa baza nanone wanaweza kuja. Dufite n'impano, tuko na gift pia barimo bayifungisha hanze, walikuwa wanafunga gift hapo nje, ariko muri kano kanya turashima Imana kuko lakini sasa tunashukuru Mungu kwa umwana wacu agize ibirori byiza. Mtoto wetu amefanya sherehe nzuri. Turamwifuriza ibirori byiza. Tunamtakia sherehe nzuri. Turamwifuriza urugo rwiza, familia nzuri, kandi hamwe n'Imana, pamoja na Mungu turabizi ko bizagenda neza. Tunajua itakuwa mazuri. Imana ibamugisha. Mungu awabariki. Amen. Amen. Reka abangaba nanone nabo turi kumwe bamukore mu maboko, hata watu kwa mmoja wamsalimie, takuja kumpatia zawadi yake baadaye. Kidogo. Amen. Amen. Ndabona tugeze ku musozo w'iteraniro ryacu rya mbere. Nakamatisha ibada yetu ya kwanza. Sinareka kubashimira mwese. Siwezi hata kuwashukuru nyinyi wote. Ituze mwagaragaje. Vile mmetulia. Imana ibahomuke. Mungu awabariki. Hari bene data baturanyi bacu tusaidia kwa kazi hii ya harusi. Byukuri bakoze imirimo ikomeye. Wamefanya kazi kubwa sana. Turabashimiye cyane. Tunawashukuru sana. Babaye hano kare nibo bari batwara abageni. Wamekuwa hapo mapema ndio wanabeba bwana harusi na biharusi. Bantanze kugera hano saa 3:30. Wamefika hapa mbele yangu saa 3:30. Bagomba kumanza kuma gutembera ngaha nyene. Wakaendelea kutembea hapa karibu. Turabashimiye ni Imana y'umujuru waho. Tunashukuru na Mungu awabariki. Abageni turabashimiye kwa mwaje isaha. Tunashukuru pia nyinyi watoto wetu kwa kuwa mmetimiza wakati. Mwagize neza. Mmefanya vizuri. Bitumye ibintu tubikora tutari nta fresh duri. Mambo tumefanya vizuri, hakuna ukimbia. Rero kuri rwose turabashimiye. Hayo yote tunashukuru. Mungu awabariki. Tuzagusoza reka ntange gahunda uko tuzagusohoka. Hata nipende program vile tutatoka hapa kanisani. Tunaza kwihangana abageni nibo babanza dusohoka. Biharusi na bwana harusi ndio watatangulia kutoka. Baraza gukurikirwa n'abashumba. Watafuatiliwa na mchungaji. Abandi baze gukurikiraho ntacyo. Wengine utakuja kufuatilia. Mbere tutarahamagara uza gusenga. Kama tujamuita yule ataomba. Reka mpamagara umukuru w'umuryango azagira icyo yatubwira. Hata niombe mkuu wa familia aseme neno. Ni karibu. Karibu. Murakoze cyane. Asante sana. Turabashimiye. Viongozi wa program tunawashukuru. Nako turabashimiye ko mwoheje gahunda neza. Na tunashukuru pia kwa kuwa mmetimiza program vizuri. Muzukuri amasaha twagiye tuvugana turabona hakibura mu minota. Masaa ambayo tumeelewana hata kuna kosa dakika. Kubizo turabashimiye cyane. Kwa hiyo tunashukuru sana. Dushimira itorero rya gospel muri rusange. Tukishukuru kanisa la gospel kwa kijumla. Hariyo byasezeranije indoa. Hata ndiye miunganisha harusi. Ndetse n'abashumba kumwihariko. Hata watungaji kibinafsi. Tubashimira itorero rya Agape naryo ryaduhekeye. Tunashukuru kanisa la Agape ambalo limetuletea biharusi. Akaba aribo bari baduteguriye ibirori bya mbere. Ndio wameandaa sherehe ya kwanza. Muzukuri tunashukuru dushimira n'abantu bose muri rusange bitavye ubukwe. Tukishukuru watu wote ambao wamehudhuria harusi hii. Turavuze ngo Imana ibamugishe. Tunasema Mungu awabariki. Rero gahunda uko imeze vile program ilivyo, tugiye gusohoka hano. Tutakuja kutoka hapa. Turakoresha gusa minota 20. Tutatumikisha tu dakika 20.
kugira gusa ngo duhindure disposition ya hano tukuje ku change vile watu wanaika duhite tugaruka baadaye tukuje kurudia turagerageza kubariza iminota 20 tutajaribu kutimiza hizo dakika 20 rero murakoze asante sana murakoze asante sisi wote tukisimama kusimama sisi wote mu izina rya Yesu Kristo mwamugira neza. Uyu ni umunsi mwiza dukomeje kwishimiramo. Turagushimiye kuri izi gahunda zose wayoboye ukoresheje abagaragu bawe. Turagushimiye kuko wabanye natwe muri iki gice cya mbere ndetse n'icya kabiri. Imana niwe duhaye ikibanza cya mbere kugira ngo ukomeze ubane natwe muri uyu mwanya wose tumara hano ndetse na nyuma ya hano, zose tubishize mu kuboko kwawe, ahasigaye icubahiro kibi cyawe mu izina ryawe Yesu.